Hallelujah, hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu ngiyanibulisa nonke bangcwele. Ngiyanibulisa egameni lika Jesu la ku Facebook. Ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Senikhona namhlanje. Ngelihle igama lika Jesu. I'm here to preach the gospel of Jesus Christ. I'm here to minister the gospel of Christ Jesus. Uthembekile uNkulunkulu. Uhlezi njalo ethembekile. Wathembeka obaba omkhulu bethu. Namhlanje usathembekile. Sibonga nje uNkulunkulu ukuthi usithwele kwaze kwanamhlanje. Usasigcinile futhi usasiphethe kahle ngenceba yakhe. Kunamazwi nje engizowathula namhlanje. Andizokuba mdeke namhlanje. Ndizoba mfutshane egama lika Jesu. Ngibonge kakhulu ukuthi ngiyangena kuma social network wami. Ngibonga ama-surprise abantu abasubscribe-ayo ku YouTube. Siyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu ngegama lika Jesu. Ngibonge nabanye abanifollowayo ku TikTok ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibonga nababukelayo ku Facebook ngelihle igama lika Jesu inkosi. Imission yami my purpose uThixo anikeze yona apha kulomhlaba is to preach the gospel of Jesus Christ. Andizange uzoziphakamisa ora ngizoshumayela inhliziyo kaThixo. Ngizoshumayela uYesu osilisayo. Andizange ngizothetha nje into zami kodwa I'm here to preach the gospel of Jesus Christ. Ngibonga kakhulu kuninonke South Africa ukuhlala njalo nibukela njalo egameni lika Jesu. Kunamazwi nje asawathola in the book of Matthew chapter 7. In the book of Matthew chapter 7 sifunde verse 21. Lithi iBhayibheli, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Repeat the verse. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hallelujah, hallelujah. Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Verse 23. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. You that work iniquity. Baba, lizwi lakho Nkosi linamandla liphilile ngcwele libusise. In Jesus' name we pray. Amen. Balibonga igama lika Jesu bangcwele. Kodwa namhlanje kunamazwi endizowathula namhlanje.
amazwi enqondo ukuthi onke amasonto akhona eSouth Africa. Bonke abantu, in fact nabantu abangayi emasontweni, abangayomkhonza uThixo emasontweni, leli verse leli balithanda kakhulu elithi iBhayibheli ayingabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Kodwa namhlanje ngizoveza eyona nto enamandla uJesu wayithethayo. Ngoba abantu uma befunda iBhayibheli baphelela kule ndaba ethi ayingabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Bacimba ukuba wonke umuntu oshumayela ivangeli wenza unothanda wakhe. Bacimba bonke abantu abashumayela uJesu osindisayo, bacimba laba bantu baphila njengabo. Abantu, most yabantu abaliqotayo levesi, abahlala njalo belimemeza ivesi leli lifundile elithi ayingabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Most yabo ngabantu abangaphili right lomhlaba. Most yaba bantu abathi Nkosi Nkosi abaliqotayo leli vesi ngabantu abangayiphiliyo intando kaThixo emhlabeni. Ngabantu abahleli njalo esonweni. Ngabantu abangenayo indaba noThixo. Bazama amavesi okuba bazidefende, bedefenda amanyala wabo, bedefenda ukuphila esonweni. Lithi iBhayibheli esilifundile levesi esilifundile lithi ayingabo bonke abantu abalenzayo, ayingabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi, ayingabo bonke abantu abashumela iBhayibheli abathi Nkosi Nkosi, ayingabo bonke abantu abakhipha amadimoni abathi Nkosi Nkosi, ayingabo bonke abantu abamemezayo abathandazayo abathi Nkosi Nkosi. Kodwa uthi uJesu kodwa ngabalenzayo izwi lakhe. Xa isithi uJesu ngabalenzayo izwi lakhe, uthetha ukuthi umuntu emhlabeni akamelanga ukuphila impilo ayithandayo. Umuntu emhlabeni bengamelanga ukuphila lempilo ayifunwa nguyena. Umuntu emhlabeni udalelwe ukuba azaphile uNkulunkulu. Athethe njengomapostoli Paulus athi umpostoli Paul, is no longer me who lives, but Christ Jesus who lives. Athi uPaul impilo yakhe, impilo zethu zifihlwe kunye noKristu kuNkulunkulu. Ngabantu abaphila ngcwele emhlabeni. Abaninzi abasonta emasontweni wabo. Uma besonta emasontweni wabo bathi ayingabo bonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Yebo kunjalo. Noba mntaka baba ungavuka utshone esontweni. Kodwa ngifuna ukubuza namhlanje, njengoba uphuma usiya esontweni, ingabe uyalenza na izwi lakho Thixo? Ingabe ungumuntu ophila ngcwele na njengokuya esontweni? Njengoba uzigqokise kakuhle, ingabe uyalenza na izwi lakho Thixo? Ngoba lithi iBhayibheli abalenzayo izwi yibo labo ababizwa ngegama lakho Thixo. Yibo labo abamamkelele uJesu enkosi yabo engumsindisi wabo. Ngoba uJesu Kristu uyamkelwa, uJesu Kristu uyamkelwa, uyavunywa, izono zilahlwe, umuntu aphile ngcwele.
umuntu aphilele uThixo. Ngoba kuyenzeka ukuthi kanti awuphili right kodwa ukwazi ukuprofesa abantu baxelele indaba zabo, uprofesaye umemezela uthi Jesus kanti uyazazi deep down awuphili impilo engcwele. Ngoba ubungcwele ngoba iBhayibheli akekho onokumbona oyakumbona uThixo ngaphandle kokuba uphile ngcwele. Abantu abaninzi abasontayo emasontweni bathi angeze ukuba umuntu aphile ngcwele saphile emhlabeni. Kodwa namhlanje ngizomemezela ukuba umuntu uyakwazi ukuphila ngcwele esaphile emhlabeni. Ngoba lithi iBhayibheli uJesu uyotsho emhla wokugcina umhla wokugqibela athi go away people of iniquity. Nina nonke benikade niphila emanyaleni wenu, nina nonke benikade niphila intando yenu, impilo uThixo angazange ayikhethe ukuba iphileni. Uyothi uJesu hambani benzi bobubi aninazi na. Nina bantu abazikhethele ukuphila intando yenu, impilo uJesu angazange ayikhethe kulomhlaba. Yodwa into bantu base South Africa mhlaba wonke sishumela ukuthi umuntu aphile kakuhle emhlabeni, angaphili umuntu intando yakhe. Athi umuntu kunesono esenhlulayo. Ngifuna ukuthi uJesu Kristu wafa eKhalvari. Thina why thina singazohluleka isono kodwa uhluleke isono? Ingoba wena you choose to live your life, not the life of Christ. Today ngizomemezela namhlanje uba philane right, philelani uNkulunkulu, philani kahle. Uthi uJesu Kristu ayingabo bonke abantu abathi inkosi inkosi, kodwa ngabalenzayo izwi, ukwenza izwi likaThixo, ukurepent from your sin, ukulandela uJesu. Bathi uJesu bonke abanthandayo mabayithwale iminqamlezo yabo balandele. You must choose today, choose life today. Khetha ukulandela uJesu. Athi uJesu yozani kunonke nina nesindwa bebulalekayo umthwalo, niyoyifumanela ukuphumula imiphefumulo yenu. Namhlanje ngizothi yenza intando kaThixo usaphile emhlabeni. Namhlanje ngizothi yenza intando kaThixo usaphila emhlabeni. Ngoba liyeza ixesha apha uJesu azomemezela ngalo athi hambani phambi kwami nina benzi bobubi, hambani nina bantu abazikhethela ukuphila impilo yamanyama emhlabeni, hambani nina bantu abakhetha ukuba ama-churchgoers, abantu abajabulela ukuya esontweni kodwa impilo ikhanyela uThixo. Ingakho lizothi iBhayibheli bathi bayamazi uThixo kodwa imisebenzi bayamkhanyela. Namhlanje nizomemezela, nizothi be a doer of the word of God. Nizothi namhlanje philela uThixo. Nizothi namhlanje phenduka ezonweni. Ixesha lingekapheli, phenduka mntakababa, phenduka. Be a doer of the word of God. Live
like Jesus lomhlaba. Philela uJesu lomhlaba. Philela uJesu Kristu lomhlaba. Sindiswa lomhlaba. Sindiswa usaphila emhlabeni. Uguquke inhliziyo yakho nivumele iphenduke. Noma ngabe mntaka baba ungashumela. Ushumele kumabantu, ukhala abantu, kulila abantu, kuwabantu, phuma amadimoni. Kodwa impilo kaThixo ungayiphili, khohlwa ngezulu. Noma ungababaza mntaka baba, noma ungasowa usuthe, ugqoke kahle. Uma nosithi bangcwele ngiyalibulisa bangcwele. Abantu bajabulela ukubona uhlabelela indumiso, abantu bakhale uyiwesiphe esontweni. Noma ivoice yakho nganhle mntaka baba. Kodwa impilo kaThixo uyayiphili, forget about heaven. That is why ezothi uJesu kodwa ngabalenzayo izwi. Namhlanje sifuna abantu abazokwenza izwi. Abazova izwi, abangazulandela uThixo ngobe provider, kodwa abazolandela uJesu ngobe sindisa, ngobe ngumsindisi. Namhlanje asifuni abantu ngoba emasontweni segcwele abantu abafuni imisebenzi, abantu abafuni imithando, abantu abafuni imali, abantu abafuni izinto eziphathekayo, kodwa banqabile abantu abazothi ngifuna ukuphila impilo yensindiso, impilo yevangeli. Sifuna abantu abazophila impilo yensindiso. Amasonto maninzi ayikhanyele insindiso. Ayaphika ukuba umuntu uyakwazi ukusindiswa ephila emhlabeni. Sisindiswa sisaphila emhlabeni. For God so loved the world. For God so loved the world. Ulithandile uThixo izwe kangaka. Udela unyana kuphela kumzeleyo ukuthi afe bekanye, not kaninzi kodwa kube kanye. Lithi iBhayibheli bonke abakholwe nguye ngeke bachabalala. Bona soze bayibona, soze bahlangana nolaka lakho uThixo uyofika emhlabeni. Namhlanje nizothi be a doer of the word of God. Phila urepresent izulu. Nizothi represent izulu phila emhlabeni. Nizokuncenga, nizothi phenduka ezulwini. Namhlanje baninzi bagijima baleqa iprofesi. Baninzi bafuna uprofethi abantu. Agcwele emasontweni umuntu ufuna uprofethi ukuba yini lento emleqayo, yini lento eyenza ukuthi impilo yakhe ingahambi kahle, yini lento eyenza ukuthi izinto zakhe zingalungi. Afuna iprofesi abantu, balandela abaprofeti abantu. Akekho othi lilandela izwi, ngifuna ukuphila ngezwi. Ungamlandela uprofeti bamntaka baba. Ungamlandela uprofeti. Kodwa ufuna uzixelela namhlanje, landela izwi, phila njengezwi, representa amazulu, phila emhlabeni. Baninzi bakhipha amadimoni ngegama likaJesu. Kodwa impilo abayiphilayo impilo yesono. Abanye bayahamba bayodakwa babuye baprofete egameni likaJesu. Abantu bajabule kanti lo muntu ubuye uyodla utshwala, uphuza utshwala. Umuntu aprofete kanti lo muntu uyisigebengu esikhulu. Ajabula abantu, bakhala abantu esontweni. Umuntu asumele abantu bame ngenyawo, abanye bagiqeke. Kanti lo muntu uphila impilo yesono. Niyajabula nina.
ngoba nifuni izwi lakho uThixo, nifuna izinto zikaThixo, nifuna ukuphila njengezwi lisitsho. Uyomemezela uJesu athi hambani nina benzi bobubi, hambani nina benzi bobubi, a man of iniquity. Uyofika uJesu athi go away man of iniquity, go away woman of iniquity, go away child of iniquity. You choose to live a life of Satan. You chose to live the life of Satan, the life of sin. Yofika umhlaba abantu azothi uJesu, go away man of iniquity, go away. Namhlanje ngizothi yenzani izwi, musani ukuya emasontweni kuba nifuna ukujabulisa abantu, musani ukuya emasontweni ngoba nifuna ukuzishoza nibonwe ngabantu, kodwa nifuna uzomemezela. Phendukani, yenzani izwi, philani njengezwi lisitsho. Ngabalenzayo izwi, imessage esishumela, imessage ethi repent from your sin, repent from your iniquity, repent from the life of Satan. Isono sa-introducwa uSathane. Abantu bajabule into ya-introducwa isitha sabo. Ujabule nempilo yesitha sakho. Abanye abalali ngenxa yempilo yesitha sabo. Umuntu ojayiva ithaveni kuze kuse, ujayivela impilo yesitha sakhe. Umuntu abhema ugwayi angalali ebusuku isigarete ngenxa yesitha sakhe. Phila impilo yesitha unesibindi isitha ngelinye ilanga esiyokujikela. There is no thank you card in the life of Satan. You better choose Jesus now before it's too late. You better follow the rules, the commandment of God now before it's too late. Fuphenduke esonweni. Abanye amantombazana agqoka noma kanjani ajabule impilo esitha. Langathi uThixo ugqoka noma kanjani emhlabeni. Athi umuntu uyachisa yathi ifuna ukubusa namhlanje ogogo bethu babephila ngesikhathi sabo babegqoka kanjani njengona uzogqoka kanje. Sasingekho lezinto ozijabulelayo ukuthi ugqoke noma kanjani ntombazana. Ngobi aim yakho ukubona amadoda esiwa, ukubona amadoda esifa, ukubona amadoda esiwa enxa ye-immorality. Wena ufuna ukubulala amadoda nge-immorality, ujabulela impilo kaSathane. Uveza amathanga ngaphandle, uveza impundu ngaphandle, uveza icleavage ngaphandle, ugqiba uzishows uthi ngimuhle. How can you think I am beautiful kwimpilo yobumnyama? How can? Unesibindi. You don't fear God. Awumazi uThixo futhi awumesabi, ujabulela ukuphila impilo kaSathane. Yena sisi wami uveza icleavage ngaphandle, uveza amathanga, uveza impundu ngaphandle. Ugqiba uqalela ukuthi ngimuhle. Amadoda ayokukhanuka akukhanuke kodwa liyezilanga ayothi uJesu ngalo, go away woman of iniquity, go away woman of iniquity. I am here to preach Christ and Him crucified.
iBhayibhile philani ngcwele phambi koThixo imizimba yenu inikeleni belidini eliphilileyo ungayijabuleli impilo oyiphilayo ngempilo oyiphilayo uyoyikhokhela lilanga elinye ilanga lithi iBhayibhile kuyoba khona ukugedla kwamazinyo yoba khona ukhalo okukhulu ungasoze baphela because of you don't read the Bible abanye ba-against the gospel of Jesus when I'm a soul of South Africa against the kingdom of God against Jesus ngoba ifuna ukuphila impilo yabo abanye baqala amasondo because of money abanye baqala abasondo kuba bethandwa ngabantu. Jesus Christ will declare one day. Jesus will declare one day. Go away, man of iniquity. Today, funa kubonakala ukuba you choose life or you choose death. Ngoba uthanda kakhulu isono ngaphezu koThixo. Thanda isono ngaphezu koThixo, ngaphezu koJesu. Unesibindi. Awunesibindi esikhulu, nesibindi ngosaba uThixo. Kunabantu namhlanje especially youth yanamhlanje ezana abantwana outside marriage abamhloniphi uThixo futhi abamesaba uThixo baphinde ba-expect ukuba laba abantwana ababazalayo bawuphilela uThixo. Akwenzeki benjalo if bona bayafeyila ukuphilela uJehova nabantwana ababazalayo bayofeyila nabo. You better repent now before it's too late. Sonke isono senzayo elinye ilanga uyosikhokhela uJesu uyodeclare athi go away woman of iniquity. Linamandla ivangeli likaJesu, linamandla liyakhulula, linamandla liyasindisa. The gospel that you are preaching, livangeli lithi phendukane ezonweni, lithi phendukane emanyaleni, phendukane. Abefundisi banamhlanje sebethulile abasasikhonsanta isono. Abefundisi banamhlanje abasashumela against sin, bathi xa ushumela ngesono yabaqosha abantu. Lingilanga nophendula befundisi anisakwazi ukuxelela abantu uba mabayeke unxiba noba kanjani. Abanye ugcwele izidako emasondweni, abantu bayadakwa banxile abantu. Abanye bathi uJesu uyathanda ngosinje afuna uphenduka. Elinye ilanga nokhala ngelinye ilanga anikwazi nosaba ukuxelela abantu isithethe uba nibaxelela ngeminikelo, nibaxelela ngeshumi. Anibaxeleli ngoba mabatshintshe impilo zabo, mabaphenduke esonweni sabo. Isithethe nibaxelela ngeminikelo nangeshumi. Ngoba nifuna balethe imali emasontweni, nifuna uba nondla imindeni yenu, nondla izisu zenu. What about soul winning? What about lo mphefumulo othi selefikile esontweni afike egula ajike egula? Ngoba abafundisi abasashumela iqiniso ngoba ubungcwele sebuphumile sebumkile endlini kaThixo. Before abantu baxelele ngokunikela, baxelele uba mabarepent, baphenduke. Repent. Before abantu ba-introduce kwinto zakho ade abantu nikelani, baxelele uba baphenduke.
igospel sishumayelayo live gospel eqiniso. Even abapostoli bakaJesu mabethi mabefika endaweni bafike bashumela ivangeli athi abantu mabasindiswe. Sindiswani xesha liphelile. Jesus is coming back again. Liqinisile malithi iBhayibhile nothi bonke bathi inkosi inkosi phendukani ezonweni zenu. Jesus Christ is coming back again. Jesus is coming back again. uJesu Kristu uyabuya. Engathi ngoyikhetha lempilo yokusindiswa usaphila kulomhlaba. Engathi ngoyikhetha lempilo ulalele ukutsho kwezwi lakho Thixo usaphila kulomhlaba. Philela uNkulunkulu manje. Philela uThixo ngoku. Ifayili yakho ingavala. Sindiswa, phenduka. 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 uJesu Kristu uyasindisa. Jesu Kristu uyasindisa. Namhlanje nizothi bantu phendukani. Phendukani ezonweni zenu. Phendukani ezonweni zenu. Phendukani emanyaleni wenu. Jesus is coming. 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 Jesus is coming back again. You like it or not, Jesus is coming back again. Jesus Christ is coming back again. And when Jesus comes back, he will come as a judge. Izothi namhlanje choose Jesus. Lithi bazothi sasikhipha amadimoni ngegama lakho. Sasikhipha amadimoni ngegama lakho. Sasiprofeta ngegama lakho. Sasenza yonke into ngegama lakho. Kanti impilo abayiphilayo isimpilo ezukisa uThixo. Akusiyona impilo ezukisa uJehova. Abaprofeti baNkulunkulu in the book of in the Old Testament babulawa ngenxa babeshumela against isono besithi abantu baphenduke. Even the apostle of Jesus Christ nabo babulawa ngenxa besithi phendukani esoniseni ngoba iyodwa into umuntu akayifuni lomhlaba ukuba akafuna abantu abashumela against isono. Abantu banamhlanje they chase away those people who preach repentance. They chase away people who preach the gospel, the genuine gospel of Christ. Namhlanje abantu abashumela iqiniso bayazondwa, abasenikezwa nepulpit, abasanikezwa nechance ngoba abashumela ngesono. Isono abantu abakusona, isono abantu abafuna ukuphila ngaso, isono abantu esibabulalayo, isono abajabulayo abantu bejabulela ukuphila impilo kaSathane. Ingakho lithi ivangeli, you better choose life or perish. Angeze uqalele ushows kanti uphile esonweni. Banithi bashows bazibethe isifuba abantu. I told you, the number of sons, number of daughters in my church. This is the study banta, every cool banta lami, kanti umfundisi akaphili right. Abanye bayithwalele ivangeli, abanye banenyoka zabo, bathwele bafuna ukulanda abantu ngenyoka zabo. One day God will say upon them, go away, man of iniquity.
lento yevangeli ayithwalelwa, lento yevangeli ayiyele ezinyangeni, ayiyele ezisangomeni. Lento yevangeli yasindisa, inamandla. Uma wena ungayiphili ya-expose lento, yakuveza lento uma wena awuphili kahle. Choose Jesus now. Nibanjwe imithi emasontweni, nibanjwe imithi emasontweni, ngoba nifuna uphenduka, nifuna ulandela abaprofethi bamanga. Umuntu uyesontweni ngoba efuna uprofethi. Banjwe imithi emasontweni. Abantu bathwele amakhanda ehaba asifake emapulpitini. Abantu bathwele abantwana babo, yegazi labantwana babo bathwele abantu, bathwele abaprofethi, bathwele abaprofetess. Niyajabula, nijabulela ukuba kanti niwiswa amandla kaSathane, niwiswa indoda ethweleyo. Abanye bafaka amabhanti, niyajabula nani. Hey, what a service, what a service. Kanti nitsho kwiservice ibiphethe uSathane. uJesu yothi ngelinye ilanga, go away man of iniquity, go away woman of iniquity, go away children, child of iniquity. Angeze ujabulele impilo esono, uzofa, uzofa ngojabulele impilo esono. Phenduka, philelana uThixo, philelana uJesu. Wena ozazi ukuthi uJesu awunayo empilweni, mkhethe mthathe, menzo wakho, menzo wakho. uJesu uyasindisa, uJesu uyaphilisa. Ayingababonke abantu abathi Nkosi Nkosi, ayingababonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Abantu baphila kwi-immorality, baphila bathi Nkosi Nkosi. Awukwazi ukuphila kwi-immorality, awukwazi ukufornicate uphinde uthi Nkosi Nkosi. Awukwazi ukuphila kwi-immorality uphinde uthi Nkosi Nkosi. Awukwazi ukufornicate uphinde uthi Nkosi Nkosi. Awukwazi ukuphuza utshwala uphinde uthi Nkosi Nkosi. Awukwazi ukubulala umntwana wakho umthengise uphinde uthi Nkosi Nkosi. You can't. Namhlanje ngizodeclare amandla evangeli egospel kaKristu. Ngizothi phenduka. Before uthi Nkosi Nkosi, yiba right enhlizweni, yiba right empilweni. Before uthi Nkosi Nkosi, yiba right emzimbeni, yiba right engqondweni, yiba right enhlizweni. Esabanye inhliziyo egcwele umona, umuntu babona umuntu ophumelelayo, umuntu banomona amzondo, umuntu ophumelelayo amnyaka amambele kwinyanga nezangoma, amiyele zinyangeni enxa umona. Uzondo umuntu enxa yomona, uphinde uzothi Nkosi Nkosi. Akwazi ukuthi Nkosi Nkosi, kodwa yazi inhliziyo yakhe ingcolile, iyakhohlisa. Manje baqamba manga bathetha manga umuntu, abayazi ukuthi Nkosi Nkosi. Namhlanje I'm here to declare the gospel of Christ. Lina mandla ivangeli. Kumele uzazi ukuthi uphila kahle, zazi ukuthi uphilela uJesu Kristu. Yabona kunabanye sibajongile balifunda lona iBhayibheli, kodwa mabe siya kwi-New Testament abasalifuni. Babiza uJesu njengomprofeti uJesu, abamkhola uJesu. Sibajongile labo ngelinye ilanga bathi Nkosi Nkosi. Uyothi uJesu, go away man of iniquity, go away from me man of iniquity. Awukwazi ukufunda i-Old Testament ungakholwa kuJesu Kristu. Uphinde uzothi uphethe ibandla elikhulu,
badle elaziwayo, abanye bakhonza abafileyo izidumbu. Repent. Kumele uphile kahle ngoku. Ivangeli lenkosi uJesu lifuna abantu abazophila kahle, abazophilela uNkulunkulu, abazophilela uJesu Kristu inkosi ephilayo. Repent mntakababa. Repent. Noba ungahamba uye ezinyangeni ufike uthiwe ubugula uphiliswe isangoma esithize, kodwa one day Jesus uyomemezela athi go away man of iniquity. Baninzi zange nemva athi umuntu yile baprofeti ndile ezinyangeni, akekho didile nakuJesu lehluleka, ngoba umuntu mesefika kuJesu akahluleki kuJesu. Umuntu afike egula ufika aphiliswe. Umuntu afike ephethwe idimoni, abanjwe idimoni lokufa, idimoni lokuxhuzula, ufika akhululeka asinde ngoba uJesu unamandla. Jesu Kristu unamandla. Unamandla uNkulunkulu. Unamandla uNkulunkulu. Sizwile ngabantu bephiliswe. Even namhlanje lamandla asasebenza, lamandla kaMoya oNgcwele asasebenza, amandla evangeli, amandla kaJesu Kristu asabasingisa abantu. Lamandla sakhulula okubotshiwe, sakhululeka. As long as sisaphila emhlabeni, lamandla azodemonstrateka, lamandla asasebenza nakulethi generation. Lamandla asasebenza ukuthi abantu basindiswa, abantu bayaphila, abantu bayakhululwa. Lamandla asasebenza nalethi generation. Abaninzi bangalenyelisa ivangeli, kodwa as long as sisekhona soda sathula ngale ivangeli kaJesu, ngoba qale ukwenyeliswa ngevangeli inkosi yethu Jesu lenyeliswa kwaprofeti, kodwa zange bavuma ukuthula. Lenyeliswa kwapostoli, zange bavuma ukuthula. Lenyeliswa kwababa omkhulu bethu, kwababa uBhengu, lanyelisa ivangeli, zange bavuma ukuthula. Nakhona kulethi generation asoze savuma ukuthula. Evangeli linamandla, liyasindisa. Lisindisa indawo ezikhulu ezaziwa, lisindisa izifebe ezaziwe edumileyo, lisindisa abathengisa imizimba abadumileyo. Ivangeli lifike libalaphe, libasindise, libavuse. Kanti lo muntu bekade feba kanje, kanti umprofeti kaThixo. Lo muntu bekade phuza kanje, lo muntu bekade sigebengu, seke umprofeti kaThixo, seke umfundisi, ngoba ivangeli linamandla yabathinta ababothiwe. Angeze sathula ngevangeli, lizodemonstrateka ngokulalela. Uthi usalalele uve uva amandla ecela phezu kwakho, afika akuthinta akubambe, afika avuse, ngoba sokuthiwa sekuthiwa sowulindele ukufa. Le vangeli lamandla kaJesu, awudokta bazi, even nabo ama-scientists abazi ukuba le vangeli loJesu Kristu usebenza kanjani, ngoba akasiwena ngama-scientist. Akasivesi kubantu abafuna ukubenyelisa, kodwa usivesa kubantu abamfunayo, kubantu abasekuthiwa sekusele kancane ukuthi afe lo muntu, asiveze uSikwembu, aveze uJehova engumelaphi, engumvusi wabafileyo, enguyise abahlolokazi. Afike aveze enguyise wenkedama, afike asiveze athi nikulona owafa eCalvary, nikulona owabethelwayo, wafa ngenxa yesono, wanqoba amandla othaba. Nguye lona abantu abangamfundi, nguye loSikwembu, nguye lo Jesu waprofetwa ngaye. Athi in the book of Genesis, chapter 1 verse 3, athi let there be light, and there was light. Nguye lokukhanya okwafikayo, athi I am the light of the world. Athi bumnyama asoze bakwazi ukumelana nokukhanya. Athi nikulona wanikeza abapostoli, wathi nina nikukhanya kweswe, nina nikukhanya kweswe, nilusindiso. Abantu bathembe nina, abantu nikulona wanikeza abapostoli amandla negunya uba banyathele phezu kwenyoka, banyathele ukamandla othaba. Nguye loyo.
Lona figure in the book of Genesis, good John, the Revelator, and I am the Alpha and the Omega. You lo pedokia, ebese kufa neadesi, atukufa, nakungobayo, ukufa, nakungoba, nabafayo ngoku, abafuba besifa, bafemzimbeni, kodwa in the spirit, imiphefumulo yabo, ayithi yona, ithi ninguye loyo. Inguyelo sikwembu abade babiza amathangane abade abanhlonga bathi usikwembu indoda yempi uyithi iBhayibheli Nkosi uJesu ingilowalwela uIsrayeli. Oh Lord Jesus Christ, athi uIsrayeli wayesosaba uIsrayeli esaba uFaro, athi uNkulunkulu yayenza inhliziyo kaFaro yalukhuni, athi ngikulona owaprovidayo, who made the way where there is no way, ngilona athi umuntu elambile afika mphukusha, athi nikulona, athi nikakhale uma nawulala nidleni nivuke nidleni ninqibeni, kodwa mina Jehova ngizonilaya, ngizoninakekela, ngizoniprovide, ngoba uThixo onakekela abantu, uThixo athi nibasazingena empini, athi Isaiah 43, athi noba ndidlule emanzini amaninzi anike ukukhukuliseka, noba ndidlule emlilweni anike utsha. Ninguloyo namhlanje usathetha lo Thixo, namhlanje uzasebenza. He is God. Athi ninguloyo, athi in the book of John, with John 14, athi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, athi kholwani kumina nikhole nakubaba. Ndinguye loyo Thixo, ndingulo Thixo. I am here to preach the gospel. Ndinguye lo Thixo, Ninguye lo Nkulunkulu, unguye namhlanje, unguye izolo namhlanje naphakade, unguye, ungumsindisi yena, ungumsindisi. He is God. He is God. Uyaziveza yena kubantu bakhe, no abantu bangamkhanyela, kodwa thina siyamazi oqala umsebenzi uzofeza. Athi ninguye lothi, athi ngosuku lokufa kwami, athi amathuna avuleka, athi idonga ethempile yadabuka phakathi, athi ninguye lo Nkulunkulu, athi neseko esasekela uJerusalema sabhidlika, athi ngulo wabonakala abangcwele benyukela emzini ongasehla, benyuswa amandla ezwi lami, athi ninguye lo Nkulunkulu obambilana amandla, athi lo Nkulunkulu owathi ulwandle balikadlule endaweni ethize walibekela umda, ulwandle langadluli, athi lo Nkulunkulu owamisa intaba, lo Nkulunkulu owenza izulu omhlaba, lo Nkulunkulu ophilayo. He is God. He is Jesus Christ. Yena ahlula sisimo somuntu, ngoba umuntu osethiwa uvithike kanjani, ubulawa isono, athi uNkulunkulu come as you are. Ingakho uIsaiah chapter 1 verse 13 athi wozani sithethe indaba, ngoba izono zenu zinje ngengubo emomfu, zohlanze zemhlophe njengekhephi, athi ninguye lo Jehova, ninguye. Athi balahla abantu ngoba sebenilahlile, kodwa mina ngibalahli abantu ndiyabathanda, abantu ndiyabanakekela. Ninguye lo Jesu, ninguye lo Nkulunkulu, ninguye uSomandla. uThixo uyasithanda abangcwele. God loves us so much. Jesus Christ loves us so much. Usethembile uNkulunkulu, usethembile uThixo, usethembile uNkulunkulu, usethembile uThixo. Nakhona thina there is light, nakhona thina kugcwele uNkulunkulu, kugcwele uJehova ephila phakathi kwethu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Namhlanje sidinga abantu abazothi I follow Christ, I follow Jesus, I follow God, I follow Jesus Christ.
abantu abazothi uNkulunkulu wami banami, abazothi banami, athi uNkulunkulu ningesabi ngoba nami inani, athi uNkulunkulu ningabesabi ababulala umzimba bengenakwazi ukubulala umphefumulo, athi ningulosikhwembu, nguye lo Thixo, nguye, athi ninguye uNkulunkulu, athi ninguye lo Thixo, athi ningadangani, inhliziyo yenu ingakhathazeki, athi nani, I am there to help you, I am the savior of the world, athi ninguNkulunkulu ophilayo. Sendiyathandaza, my God Jesus Christ, sendiyathandaza, sendiyathandaza. Ibani ngcwele ngokuThixo ngcwele, ibani ngcwele ngokuJehova ngcwele, sendivala ibani ngcwele ngokuThixo ngcwele. Philelani uThixo nisaphila nomhlaba, sendivala philelani uThixo nisaphilelani uJesu nisene chance yokuphila. Hleze kusasa angafiki umthungolo, hleze kusasa angafiki, ngoba usuku lomuntu emhlabeni libaliwe. Philela uThixo, alifuni kwenzeke kuwe, athi uJesu hamba menze ububi phambi kwawo. Come to Jesus Christ, come to Christ Jesus. Sendiyakhuleka. Thank you, Spirit of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Mama ukhona udinga uJesu empilweni yakho, angene enhlizweni akafika itshintshe, ungazikhethela lo Jesu, ungavela nje ucomment uthi I need Jesus, I need this God, I need this Jesus. Ungamthatha umenzo wakho, ungamthatha lo Nkulunkulu umenzo wakho, ungamthatha lo Thixo wafika kusiza, siza impilo yakho. Thank you Jesus Christ, thank you Jesus. Ungaphamisa isandla sakho sasekunene, ufike uthi Lord Jesus, Jesu Kristu, lilizwile izwi lakho, ngene enhlizweni yami, change impilo yakho. Namhlanje yakuvuma uNkulunkulu, yakuvuma uKristu, yakholwa egameni lakho ukuba uNkulunkulu umvusile uJesu kwafileyo. Yavuma ngomlomo nikholwa enhliziyo ukuthi uNkulunkulu uvusa uJesu. Namhlanje nisindisiwe, izono zami zixolele. Namhlanje nisidalo esitsha, izono zami sonke zisuke zabantu. I choose to follow Jesus. I repent from my sin in Jesus Christ's name. Amen. Sendiyathandaza. Babe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, lisiwe Nkosi yethu uJesu. uNkulunkulu uphakeme unamandla, uyasindisa. Elakhe izwi Nkosi alibuye kwelambatha, izwi lakho likrele enhlangothi mbini, izwi lakho Nkosi livwa ubumnyama kubaleke, izwi lakho lapho imitheme esedare lebhaleni, izwi lakho liphunzise mbabali, izwi lakho Nkulunkulu liyinkemba linamandla liyasindisa. Baba, I mention, I declare the power of the Holy Spirit to change these people. Nkulunkulu ongcwele egameni namandla, abantu basindiswe, abantu bakhululeke, abantu baphile. Nkulunkulu wethu ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, I speak, I declare God's the liberty upon your church, Jesus Christ, the whole world, in the name of Jesus. I declare God's Jesus, the freedom upon those, Lord Jesus, ababanjwe imimoya kaSathane, declare yathandaza ngempilo zabo ngcwele. In Jesus' name I pray, amen. Ngibulele kakhulu ngoba nibukele. uNkulunkulu ngathi anganisiza, alinceda, alisindisa, alikhulula, aliphilise egameni likaJesu. Thank you so much ngokubukela kwakho. Thank you so much for supporting.
Ngiyatholakala la ku Facebook, ngiyatholakala futhi ku YouTube Evangelist Mvakati. Ungasubscribe phana ufike nje uvele nje pha ucommente or ulike or subscribe ufollow likhona ku TikTok ngegama lika Jesu, nganifollow ku TikTok ngegama elihle lika Jesu Kristu Nkosi. Thank you Lord. Amen.